balai pelut por banwan siakan ka sit in demonstration dan ka jing song kalai muar benta ka sngi abade ka sngi ka bangin pungkot no ya kan ka jing yakhi ka jongi da na aku bleru ya kiwe ke union ke badan hapok ka kormau ki balai yawan ban ajing kersan jangi hakene ki suppose ni ka bangila pelong ya kan ka jing yakhi nadu santarit hadu khandro tarit benta ka sngi ka bangin pungkot bat ya kiwe ru isang bahalang di balawan ajing kersan ni tempau ka jing snongo iki ka jing kersan jengki kendiat halor kena kejing yakhi jungi ngilo i ba na suppose ni mentang ngila yakhi re na kalyang ka management na klem pat khat yakren jungi bat lada ngila ai ya ka city ha ka live filterit jong bana agos bangi respond ya ka city ka bagi pha yangi bakin khat yakren yangi bangin yok ban yakren negotiation bat i halor kena ka mat regularization le ka discuss ni re na kalyang ka management klem respond ya kene te na kata ka daw menta kala put kena kejing yakhi jungi dengan ai notice biang ya ka management bangin sedang pat ya ka phase 2 kena ka kela ka baar jong kena kejing yakhi jungi nah kena kejing yakhi ka baar jungi ngin pelong nadu ka sikhau tarit hadu khatsau tarit ka lunch break dharna ka ba siting kenta angte ha BC house ha jan sekretariat ya ki member banwan hang tu gide ki batre ha pok silong bat ki CEC member bat hak khat nyau tarik jong bana Oktober min pelong da ka mas kaswalip hak ba baro ki member kin sim ya ka kaswalip bat nyai rally nang ne nalum jiksai syado sya sekretariat mandai kendo ya pewar minister lane ya chief minister mandai ai banda yang submit ya ka memorandum jungi sipang kene ka mat jing dawa jungi ka bala slam ka ba nadu snem ar haja khat nyau nila ai ya ka charter of demand ka jungi segala management andre na kalyang management hadu menta kadang pensak teng baka jebak ka bangi yok man ka por ka dei badang eksamin bat ni i bawat hapo assembly ru nen iba presto ni dang ong badang eksamin dan ni menta ngim kwa suban eksamin ni kwa ba nyok resol no